Tangloong, Assam. I'm your contestant number 66. My name is Rolly Kilimpi. Kardom, Apransi Northeast Hills today Kilangar Arantoan Fan, Apransi Kardom Kajiro, Pinini Konatsi, Duma Pulunte, 26 Nong Warbagri and Kans, Bijuli, along Sibulo, Pinini Kopia Potsinang Humrinan Kokma, Pulunte, Dak Ilitum Kaching Hondo. Rajan Kiling, Lapen, Kami Kirang Alangli Supi, Sugedam Tang, Miss Starlight, Lapen Northeast Assam Season 3 along, Kachipate Ki Undun Penajoksi, Pinini, Alangli Tumpen Chihu Chipujiku, Nasi Apransi ke Alangli Kacharli Konatma, Lapen Aparta, Alangli Men, Lapen Alangli Sabra, Amen, Lapen. Alangli kopo anang deng si Charlie ma atau son men cihu panji nasi cihu ciput pe apran kar dia poho pen jadi kar show pandia fansi alangli kan asar pila pen alangli supi kan along sup betul yang Sinon bang ke alangli ke Charlie lapen kopo anang deng si ke Charlie boma lapen kopo son si wadak kacipate dun longlok ma labang solam le etikni alangli pen si haju po Fransi nangin tukan Kardom, Yelimen ke Rolly Kilimpi, Lapen One to Charlie Bomb ke Chogola Higher Secondary School along Foxland Deng to Charlie Bomb, Lapen Hindi Labanson Deng Long Kachipati Dun Long Lok Lake 2025 Ahod Dak Milim along Zakewaya Falang Kitipon. Raja Gumi Kachipati Rasodin Mil Kachipati Dun Long Lapen Hada Kachipati Dun Ahod Hadam Tum Hanan Kitan Trainer Tum Si Milpan Kipon Long Lapen Chukyola Along Ta Nili Best Personality Si Chipalong Dun Long Lapen Hada Klamis Atum Milipan Nangkang Waipon Songsi Chimatalo Alang Tum Milipan Nikilang Pen Hadak Milipon Jian Hang Son Dogon Lasin Milipan Waipon Si Hadak Lai Starlight North East Season 3 along Chipati Dun Tapas Pulo Lapen Alang Litum Hadak Napon Alang Litum Amen Ken Indira Pator Pi Lapen Asati Mulpi Lapen Hadak Kidam Along Antalang Litum Si Milipan Michilang Pondo Lapen Milipan Ni Kitete Lapen Kiun Eson Antalang Litum Si Remrock Lapen Kuson Si Hadak Kanimche Dun Nanjima Lapen Kuson Si Hadak Kidodun Vet Ijima Talang Litum Si Mithan Pon Pemiro Alang Litum Kyang Hon Nangachingon Pena Joglo Lason Mili Hadak Kiun Bunke Lapen Hadak Starlight North East Season 3 along Kachipati Dun Ke Karbiatum Putabe Mili Nubet Tangloong, Assam. I'm your contestant number 66. My name is Rolly Kilimpi and I'm 18 years old. Currently I'm pursuing in HS first year at Chokyola Higher Secondary School. I'm honored to be here today to represent my Kirby traditional attire consisting of Pini, Piba, Wangkok, Lekhiki and Chuse. In my free time, I love to sing and listen to songs. I participated in this contest as the contestant for Miss Starlight Northeast Season 3 2025. Because, according to me, I believe that in life, one can always make a bigger and stronger comeback. Even after a failure, the spirit of never giving up should always be with us. All you need is to trust in yourself, because trust is the biggest favor you could do to yourself. Thank you. Ante nona bang ke hempen nangache toy du sarpi sabra lapen nalikorte bangko anma
misi family chetan tha la pen apart hem pen na che toy dun interesting du ma be ma man te jung nang ni ke hang pen si du ma la bang so lam na ni tam ka sin tha Chorola la puan lam kar jupang pot hempen kidun nanti support dun kila kiyam sita nang support dun labo lapen nili kami bi pentan nang o ki mga kamda lan chok lo ki interest ki kiyam nung ki han ki dota la si hiyam tum hanta chitando dun ji pu pena jo alang tum la puan financial problem da du boy meeting ta sita melang itu mi kiri na ngachipatu dun pena job si inu pena sap mi korti o la lo niti tum pen chirap chi bisi lapu mili pani to doni lo lapu dorchi la pana ni lo dun si ni ta lapu an pen si pa dor dun pen chipati dun long lo te family bank on la ni tu maham family bank proxy do Nili P, Nili Pai, Nili Po, Lapen, Nili Te Bahini, Lapen Nili, Lapen la Nili Te Akling, Asopo Bang Dag ni tu malang sido. sa pisa ramen chitan di ma Nili Po amen la ke Rajan Kiling, Nili Pai amen ka veterang P. ante puchot alang li pen ke lam thi klar da lam thi long pon tang lo la pen non alang li pua sarti phan sinili the thini arju pon di la pen alang li phan kar ju pon ji alang thi bang ke alang li la pu anang deng ke li dun ke alang li tum aninga rong ma de ko son ma lang so lam thi sinili akoi the thini arju thini la si nang li su pi akibi lo ro li kiling pi non thu ka chipate asam along ka chipate dun guwahati along chipate dun ki umun det pen job nang li ning ko puson lo na so lam thi nang than sin tha Ningkarong ong mathan tu ta tek den an hisab kasi arong lo nili kai long mate lahai ki mangam nili ave pin nili sumar ko anang deng de dunji nili chuma thati sita me aus to ta ning ke hang adoni pensi nili tumta problem do piglo sa ho chi than daw te heti hang ka paisa problem do mati sita me bor i pensi ati tumpen tum na kuserap chi ri pensi pachun dun lo masih aus ta rejada misen pe ko masih ampar ke ningarong e thek theda so ningarong do ini si pachit thang nang mas kai ni nang do le he si dwar bagori long punta pachit thang nang masih nang di tum ta nang cho phato na hisab le he ja chawlam te alang li pen sra me klar da galam the long pon tang lo da sinon trophy isi ni na mi tom panang paklang panji la ke guwahati long di guwahati long non du ka chipate don ko lo tangka pe lela pasona pajir du ma Hala daga banki cash price ta banki api. Pinto la Mr. ta do pot Mr. atumpan bank trophy la pen la Miss atumpan banki crown do la certificate gift hamper do lancho. antela nang li phu long ka chi ku bang ke pi lo La banki crown la. antela bang ke ne plastic ma man te ko pe ne silver ma man te rup lo La banki ru. rupi nang di antela sona tha trophy du ulang ma la son ka chi pate du La da Dor baguri long zet ke vaya long with pate dun podo certificate pen asap so crown do. Allah handa di la bang ke dwar bori dolomora along di dolomora along ka chi pate dun ki un na polo first ma second la du Second runners up. second division si gitu tu la pen ako do tulang la bangke la so certificate bangke La so certificate banki college along principal atum appreciation certificate sinai pipon. la ke trophy la di La ta college along sinai pipon. ante non ki thur mi o wi ki mi to phan nang ni la so na tha copy la message ki di Nilihin then alang itu non yang new generation at tumapantan pon itu like life along game life ki tu weekend ji la pen
Em in life do pulo pute isi mang ke nang ji la pen ke klem hard work ta kinang sot la hard work kan ke pulo pute ki chun jita sungkrum. Nilhin pen la no new generation na tuma phan phan pon itung like according to me, I believe that in life one can always make a bigger, stronger comeback. Even after a failure, the spirit of never giving up should always be with us. All you need is to trust in yourself because trust is the biggest favor you could do to yourself. Remember, you are unique, you are important because there is no one going to be like you ever again. Churu parpik lo klar da kalam thik ke long pon pot la pen tu along ni tum sarpi ahin pen same alang ni tum alam the na pachini do na pot churu parpik lo la pen owi ki mie tum phan tame la sonak thak kachi patti do jia phan si rat hoi la pen social media long sitame pachi thang pon tang lo la si la sonak thak alang li sonak thak la si kapre tum ta un an pen ili tum kachi pate dun dia abang kya kenang sot lo ili tum therak repin la pen phere repin dan methang kar bia khai sitame la puson ki un dun ke ili tum ningarong nang ji la si kato ka ve phanta pini achi hu chi put ke la pa ansi in ton pon kok lo kar dong